Sapunapi gatra niki alit-alit kelas 6. Rahajeng Kemang, Rahajeng Bu. Astungkara nggih sareng sami niki kena lan rahayu. Niki alit-alit Ibu sampun cekek bagus niki nggih sampun sayakeun nyarengi pepelajaran. Sani mangkin santukan sampun sami niki ngranjing ngering Google Meet indayang on numun kamera nggih. Nanging son mandek open numun. Nggih, indayang sedurung lantur Ibu absen numun nggih. Wenten niki sane nenten ngranjing ketua kelas ireng nggih. Dayu Wika wenten sane nenten ngranjing Wika Dayu. Nenten Bu, sami ngranjing nike. Inggih, yening sampun samian ngranjing sedurung ngawitin pepelajaran ngiring makin berdoa dumun nggih mangga napi sane jadi kepelajahan mali jebos wonten wigunanipun nggih Ibu kawitin berdoa mulai. Inggih puput nggih alit-alit sani makin ngiring salam lan tepuk PPK dumun nggih. Sira presiden niki indayang Devi pimpin dumun semetone tepuk salam lan tepuk PPK nggih. Inggih, ngiring sarang-sarang tepuk PPK. Cerdas Eli Jusita. Salam PPK Ibu ya. Inggih. Bina Devi lalinya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Mungkin indahnya sarang-sarang nih. Salam PPK. Sarang-sarang ya alit-alit. Salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, mandiri, gotong royong, integritas. Inggih semua dayu dia sareng alit-alit Ibu sareng sami. Nggih, sampun kenten niki sayaga sampun semangat nggih. Lebih bersemangat mungkin lihat SDN 1 Renon numun nggih. Mungkin Ibu sane mimpin. Alit-alit teh sareng-sareng nggih. SDN 1 Renon sekolahku bersih. SDN 1 Renon sekolahku asri. SDN 1 Renon sekolahku yang indah. Sekolahku lestari jaya. Ini sani mungkin indayang alit-alit sampun saya nyarengin pepelajaran sani mungkin indayang kenten numun literasi Ibu minggu sani sampun lintang nika sampun ngicenin alit-alit nika materi alit-alit sampun ngajar nika sampun kewajan ring cuma di jero soang-soang sampun ide Bu, sampun ide. Sampun nggih, dumada-dumade maka sami niki sampun pulih melacah nggih. Mungkin inggih materi sane sampun lintang nika inggih napi nggih alit-alit kari eling nika alit-alit materi inggih sane sampun lintang nika aksara Bali nika Bu. Aksara Bali. Aksara Bali. Nggih paten aksara Bali napi nika Dayu? Aksara pira sane? Aksara Reastra. Inggih aksara Reastra. Sane lianan kari eling nggih. Aksara Reastra nika minggu lalu sane mangkit kelanturan materinya ne inde aksara ardo swara.
sedurung lanturang niki ibu jagi ngewacen nyobiahang dumun indek tertujuan pepelajarannya nggih sanika pertama nika mangga alit-alit preside menelaah aksara ardhaswara nggih sanika kaping kalih mangga alit-alit preside menguraikan pengangge aksara Bali nggih sanika kaping 3 mangga alit-alit preside menganalisis contoh aksara ardhaswara. Di kaping 4, mangga alit-alit preside membuat kata nganggen aksara Bali, sani medage aksara ardhaswara. Sani kaping 5, mangga alit-alit preside mengevaluasi kata. Sani ma aksara Bali punika, sani kaping 6 nika mangga alit-alit preside menyimpulkan materi. Sani kepelajaran mungkin nggih. Indek pula palih pepelajaran makin nika ibu sebehang dungo nika ibu pacang hicenen alit-alit materi selanturnya nika wenten publik bagan sareng semetone nggih lulusan kenten alit-alite mangga presiden menyimpulkan nyanyi tentang daging materi sani sampun kepelajaran rahina mangkin nggih ini lanturang mangkin strategi malih jebos nika ibu kan sampun ibu nyobiahang indek pola pali pepelajarannya makin sane makin ibu lanturang indek ke materi ibu jagi nyobiahang wacana ma aksara Bali indah yang alit-alite cingakin lumun terselahin wacan iki wacan lumun aja bosnya ibu jagi share screen lumun. Sampun kecingak niki alit-alit. Sampun kecingak? Durung, Bu. Durung, Bu. Oh, sampun. Mungkin sampun, Bu. Mungkin sampun disebut. Sampun nggih. Nah, niki wenten wacana aksara Bali. Nah, yang wacan dipun ajebos nggih. Ibu Ican galah nika Ibu Ican galah alit-alite ngwacen 5 menit. Sampun ya alit-alit. Sampun 5 menit niki alit-alit ngwacen sampai lahin wacana punika sani mungkin ibu jagi metaken ring alit-alit nggih. Sampune alit-alit nyelehin wacana nih puniki ibu makin metaken indek aksara sani wenten ring wacana. Nika napi ke alit-alit nika nyingaken wenten dariki aksara pengangge aksara nika alit-alit. Wenten sani nyingaken pengangge aksara ling wacana puniki. Wenten, Bu. Nggih, dayu dia wenten nggih. Wenten, Bu, wenten. Nggih, sampun nika indayang makin sambatan nggih pengangge aksara. Punika Kan sane presiden nggih, sira dayu dia. Terus punika wenten pengangge suara mewah pengangge tengenan nika, Bu. nggih patut nika wenten Bu, pengangge tiang hari bingung nika. nggih napi Sesuratan abian nika dados ngangge gantungan, Bu. sesuratan abian nika ngados nganggen gantungan nggih becek nika nggih kenten nyane pitaken nyane mungkin indaya ibu jagi latarang materi inde pengangge inde aksara sani wenten diki inde aksara ardhaswara mungkin indayang alit-alite cingaken materi sani sampun ibu sobihan mungkin mangga alite unik sampun napi dados abian nika nganggen nanyo enten nggih mungkin cingaken becikang mirangan ibu mungkin jadi nelatarang materinya nggih.
Sedurung lantur ring materi aksara ada suara niki alit-alite patut uning gemun inde aksara Bali. Napi nika aksara Bali. Aksara Bali nika talar kesenggohan cara ke inggih punika silih sinunggil aksara tradisional ring Indonesia sani ngelimbak ring Pulau Bali. Aksara puniki utaminipun keangge nyurat basa Bali, basa Sanskerta lan basa Kawi. Nggih, wonten talar pasang aksara Bali inggih punika uger-uger lan aksara sane keanggen tur patut keuratian talar nyurat aksara. Ya, tur mangkin indek soro aksara Bali nika wonten T3 nggih lihat wonten aksara Wriastra, wonten aksara Swalalita miwah aksara Modre. Nah, aksara Wriastra nika napi? Aksara Wriastra nika sering kesengguh aksara jajar komeri. Inggih punika aksara Bali sane keanggen nyuratan basa Bali lumrah sane nenten medaging campuhan basa Kawi miwah Sanskerta. Lantur aksara Swalalita inggih punika aksara Baline sane jangkep nganggen nyuratan basa Bali sani wawah aksara wit sakit basa Kawi miwah Sanskerta. Aksara Modre inggih punika aksara kediatmikan sani keanggen nyurat japa mantra seluwir niasa doa-doa miwah ustada utawi indek pengeweru sani kebaos gaib. Seindek-indek kediatmikan ngeten nggih. Turang malih inggih pengangge aksara Bali. Pengangge aksara Bali nika minep kan sampun nika ring SD napi mantan nika alit-alit. Mantan sane kari eling ring kelas papat nika wonten pengangge aksara napi mantan. Gayang sirebis presiden nyawis niki Dayu Wika pengangge aksara wonten napi mantan Dayu. Nggih Bu, wonten pengangge suara, arde suara lan tengenan ike Bu. Inggih patut pisan nika pengangge suara, pengangge arde suara miwah pengangge tengenan. Lanturang Ibu malih. Nggih. Indek pengangge suara nika ke palih dados kalih nggih. Pengangge suara harswa utawi suara pendek miwah pengangge suara dirga utawi suara panjang. Iki contohnya nih sampun wonten ring buku paket alit-alite indahnya wacan dumun nika talarnya. Iki lantaran Ibu ring pengangge ardo suara. Iki ya dari dia wau indahnya niki mungkin resepang niki indek materi nggih nika pengangge arda suara nika wonten papat alit-alit inggih punika wonten nanya buung wonten nanya gantungan gantungan re utawi cakra utawi guung miwah suku kembung nggih niki suku kembung niki gantungan wo nggih lantur ring pengangge tengenan. Nah, niki pengangge tengenan wonten papat, wonten ke bawah cecak, surang, bisah, miwah, adeg-adeg. Nggih, lanturang mangken indeks aksara arda swara. Nanti nika aksara arda swara. Nah, aksara arda swara mateges aksara setengah suara utawi semi vokal. Wonten papat aksara Baline sane kebaos aksara arda swara inggih punika ye, re, le, wo. Oke, aksara arda swara punika presida sekadi aksara wianjana lan sekadi suara. Yening ke surat menjajar ipun pinake wianjana utawi konsonan. Wangun nyanyi mangga sekadi jati mula inggih punika ye, re, le, wo. Makin alit-alite uratian contoh ring sor puniki nggih niki wonten kruna sengsaya, wibawa, sengkala, ketara. Niki ring sesuratan
puniki makasami ya relewa punika pinaka wianjana utawi konsonan. Nah, jadi jika ada kata sangsaya contohnya nika merupakan kata yang ada aksara arda suaranya nika ada suaranya nika sani hurufnya berwarna kuning nika alit-alit. Nah, nika yo nyanyi nika mangga sekadi jati mula, jadi ditulisnya menjajar dia sekadi konsonan nika upawasta sekali wianjana nika konsonan lantur ini ke surat gantung ipun pindah ke suara bangunnya nih mau uah dados pengangge ada suara itu yo re le wo niki wonten yo niki gantungan yo ke bawah nah yo gantungan re gantungan le miwah gantungan wo niki contohnya nih urat yang contoh ringstone niki wonten pruna tabia satwa sukla candra. Nah niki kruna tabia nika ke surat menggantung. Nah niki waratiang judulnya nika ke surat menggantung ipun pinaka suara niki sampun sane ke bawah aksara ada suara nika pinaka suara. Jadi dia ditulisnya sesuai dengan pengucapan sekali nika alit-alit. Nah, niki wonten pengucapan sani iwang. Contohnya kruna tabia. Nah, niki sani patut nika seseratan sani kiwa nggih. Sani warnan krunanya nih selem, warna tulisannya nih selem. Nah, sani barak nika sani iwang. Tan patut alit-alite yene nyurat tabia nika nganggen tabia ieu nya niki yene sani warna barak niki ieu nya niki pinaka konsonan utawi wianjana ke bawah niki ke surat menjajah nika tan patut sani patut ke surat menggantung sekadi pengucapannya tabia kenten nggih boya je tabia utawi tabian niki tabian nika iwang jadi ditulisnya menggantung kenten taler ring kruna satwa ke tulis ke surat nika satwa wo nyane nika menggantung angin gantungan wo aksara ada suara sanika angin nika suku kembung iwang yening ke surat mejajar sekadi satwa utawi satuan nika iwang nggih laten malih nyurat sukla kenten tara le nya menggantung sukla boya ja sukla kenten. Niki candra, nyurat candra boya ja candera. Nanging sani patut nika nyane menggantung candra. Niki sesuratan sani patut nika sani warnan aksara nyane kuning nika nggih alit-alit lantur. Melarapan kewentenan punika ugar-ugar sesuratane sekadi puniki. Sanika pertama saluring kurna lingga kalih kecap sani silih sinunggil kecapnya nih aksara arda suara punika sekadi wianjana ke surat mejajar iwang yani ke surat nganggen gantungan sekadi contoh iwau sampun nggih niki kruna berat niki ke surat mejajar utawi sekadi wianjana iwang yani ke surat berat gitu iwang nggih nanging sani patut berat kebuin iwang yaning ke surat buin ke sani patut nika mejajar nika kesengguh aksara wianjana sekadi wianjana pinaka konsonan kana termalih kruna belik nggih belik nika boya je menggantung nanging mejajar beling kata talar yang kruna beling iwang yaning ke surat menggantung yaning ke surat ngantung jadi ngwacanya bling kenten nggih sani patut nika beling kenten taler ring contohnya nih wonten akeh contohnya wonten kruna sera tuwa lemah biu sela tieng tiang nah niki kruna tieng nika nganggen boya jeung nganggen misarga tieng boya sekadi punika nggih nanging ke surat nganggen ke surat mejajar tieng
niki seseratan sani patut tiang enten taler nggih. Antur Kruna lengsar puniki ada suara nih sekadi suara. Pamit sekadi suara nike sekadi suara artinya vokal ya sesuai dengan kalau diingat-ingat sama anak-anak apa sih sekadi suara nike ingatin aja caranya sekadi vokal suara cara pengucapan ya. Contohnya nih nggih kruna telaga ini nyurat telaga ring telagane kan boye je alit-alite mengucapa ring telagane gitu. Paling pasti ke alit-alite nyambatang ring telagane gitu. Niki sani iwang nike telaga nike iwang seseratannya nih. Nah nike taler kruna putra nike ke surat menggantung pindah ke suara yang jano nyane nike ada suaranya nike nggih surat iwang ini ke surat putra. Dan talat penesat wo sani patut sesuratan wo nyani menggantung biasa niki contohnya nih krano miwah titiang niki angkuran niki krano nggih nerambat malih jebos niki ibu salah ketik nggih malih jebos ibu enten kacang rataran ini penggunaan nerambat. Nah, turang mangken ring sejeroning kena linggo yening kecape ring ajeng re. Wung utawi surang utawi rerepe nare sering pungkur nyane wenten kecap antuk aksaru yang jana ne punika kegentosin antuk nerambat umpami margerana. Nah niki indayang singakin sesuratan nerambatnya ring kruna sani warna kuning niki wenten penggunaan aksara re di depan, kemudian ne-nya di belakang, ne-nya itu sudah berubah menjadi nerambat. Ini contohnya margerana, truna, warna, sukerna, krana. Nah, kesami ne-nya ini kegentosin antuk nerambat. Iki seseratan nerambat nggih alit-alit nggih. Iki langkurang malih. Ini diwenten pakai leng. Sanika pertama nika aksara arda suara re miwah le tan wenang mepepet. Jadi aksara re-nya itu dan le itu tidak boleh pakai pepet ya anak-anak. Patut kegentosin antuk re repe miwah le lengon. Contohnya nih, contohnya lekat. Nah, nyurat karena lekat itu tidak boleh memakai pepet. Tanda das ngepepet niki iwang nganggen le mepepet. Niki sane patut niki nganggen le lenge ke bawah niki aksaranya nyani sani mewarna kuning niki nggih le lenge lekat. Kenten taler ring kruna re niki nganggen re repe. Iwang yang ke surat nganggen re mepepet niki iwang nggih kenten taler kruna rengas, lengis, rebab, miwah, lebihan. Anton gantungan lo wenang mepepet sakiwatan gantungan re ten wenang mepepet kegentosin antuk buang mecelak. Iki maksud buang mecelak re ini bisa celak di tengah nih kau buang mecelak. Kembasnya umpami ganjur. Niki seseratannya nih le nyane wenang nih ngangin mepepet ya gantungan le. Jadi gantungan le itu boleh pakai pepet. Kalau le-nya saja yang tidak digantung itu tidak boleh pakai pepet. Kalau dia menggantung boleh dia pakai pepet. Nah, le ganjur, krekwa. Nah, krekwa iki nganggen buang mecelak. Kan kruna klentong, ngeras naik. Nah, nika sesuratan sani patut nika nggih krekwa nika contohnya krekwa re-nyane tan wenang mepepet nika kegentosin antuk guung mecelak dan dados niki pepet re misi pepet di atasnya nika nggak boleh ya. Terus antara ibu ring sajeroning angkepan kruna yening penguntat krunane ring ajeng nengen garis kecap krunane ring ungkur mepengawit re repe nenten ke surat buung mecelak nanging patut megempelan re repe umpami wenten re kesatwa. Nah niki wenten re kesatwa ya, ini maksudnya anak-anak jika dia gabungan dua kata ya. Kalau gabungan dua kata wenten re ke ada n di depannya terus
di kata terakhirnya itu kan ada huruf N, wenten. Nah, niki huruf N di belakang, terus reke digabung dengan kata yang kedua, huruf awalnya itu re. Nah, re-nya nike ke surat megempel, ngangen gempelan rerepe niki gempelan rerepe sekadi niki nge sesuratan sane mewarna kuning niki rerepe hilang kaki yang di depannya nika hilang nge ke ganggen gempelan siap rengas. Nah, siap rengas niki ngangen gempelan sampun resik nike contoh susuratannya nih nganggen gempelan rerepe. Nggih, nike wau Ibu sampun latarang materi inde aksara ardhaswara sane inggih alit-alit sane mangken wenten alit-alit sane mataken indayang alit-alit manda presiden nyambatan nggih napi sane sampun kepulihan alit-alit rikala wau sampun nyingakin materi sampun mirengang materi sane sampun kebaktayang Ibu guru nggih. Dayang coba Ibu coba Dayu Wika coba Dayu Suci Ayu Suciari nggih. Napi sane sampun kepulihan ayu wawasan sampun mirengang Ibu matahe materi sampun jeung resep niki. Inge Bu Guru, inge. Kalau sikat apa jadi? Nggih durus. Sane polihan titiang niko wenten inde aksara Bali, pengangge aksara Bali, sesuratan Kruno, aksara Bali sane pantut. Kenten Bu Guru. Inggih patut nika alit-alit sesuratan bau Ibu sampun nyobiaha inde aksara Bali sesuratan pengangge aksara terus aksara ada suara contoh-contoh kruna nyane nggih sampun becik nika sampun wiragiang Ibu wausan nggih sane mangken sira uning napi manten pengangge aksara Bali nggih pengangge aksara Bali dumun napi manten nika sira sane presiden Siang Bu, siang. inggih Dayu Wika. Inggih. Dayu. Ring wacana sane sampun titiang selehen nika Bu, titiang manggihen wenten aksara ardhaswara lan pengangge aksara Bali nika Bu. Inggih patut nika sane lianan indayang mas suara penapi. Sira malih sane presiden nyobiahen ini materi iwau napi manten ya alit-alit sane sampun ke uratiang alit-alit. Dayu Deni coba Dayu Deni. Sane lianan Dayu Deni wenten nggih. Nanti Dayu dia. Dayu dia coba. Napi sane sampun kepulehan Dayu wau sampun Nggih, punika Swastiastu, inggih Dayu Dia. ada suara miwah pengangge tengenan ika Bu. inggih aksara ada suara miwah pengangge tengenan nggih. Pengangge tapi malih. Nah, makin coba Ibu mataken nggih pengangge tengenan niku wenten pengangge ada suara ring kelas papa talar sampun Ibu sampun nyobiahang ring alit-alit mungkin ini pengangge ada suara sane wau sampun sobehang Ibu sira sane presiden niku pengangge ada suara coba Ibu Hendra pengangge ada suara Ibu Hendra wenten Hendrawati nggih Hendrawati Yang nika Bu. inggih durus Minab niki ampura ulang dumun pertanyaan Ibu kenten. Satukan Inggih. pendapat niki Bu.
pegat-pegat nggih. Inggih Ibu ulangi wawanin malih nggih Endrawati Ibu jadi mataken mausan indik aksara arda suara nika napi manten nika Hendra pengangge arda suara. Aksara arda suara. Aksara arda suara nika wenten aksara ieu, wenten aksara re, wenten aksara le, lan wenten aksara we nika Bu. Ampura sedurungne. Inggih. Seksema Hendra nika Hendra Presiden nika mabahang aksara pengangge arda suara nika napi manten nggih. Pengangge arda suara. Yang Bu Guru. Ini ada Ibu ini Ayu Suciari. Pengangge arda suara wenten ulu, suku, pepet, taleng, lan pedong nika Bu. Pengangge arda suara ulu, pepet, taleng, lan alit-alit sanelianan coba nika patut napi iwange. Tiang Bu Guru. Nggih. Tiang Bu Guru. Nggih, Tiang Bu Ade Guru. Aryawan. Nggih, Kurnia Aksara arda suara Bu nggih. Aksara arda suara. Sampun kecawe sareng Dayu Suciari nika indek pengangge arda suara Dayu nika sampun nyawes suku pepet taleng lan taleng tedong. Nah patut napi iwang nika coba mungkin alit-alit kentan koreksi temennya indek pengangge arda suara tadi disebutkan wenten ulu suku pepet taleng tedong. Patut napi iwang. Nggih Pak. Nggih sira nyawes iwang niki ketut artati sareng karyawan. Nggih. Anika sampun Pak kenten nggih becik nika nggih iwang nika. Presiden latarang adas iwang sandi patut napi pengangge ada suara sandi patut. Aksara nanya. Aksara nanya. Aksara gantungan le. Arda suara. Aksara Swastiastu. Coba sanelianan minap niki kenten nggih sinyal nggih. Tiang Bu. Sane patut nggih Tiang atasi Bu. terus. Nggih. Enten iwange Bu nggih nanio. Nggih. Motor punika tunggung. Gantungan le. Miwah gantungan wo utawi suku kembung Bu. Inggih patut coba ijen tepuk tangan numun sareng sematone nggih. Ampun patut sampun ngerti nggih. Ampura Bu Guru, tiang iwang. Inggih kan kenapi durus melajah sareng-sareng makin malih nggih. Mangga presiden nyawis sandi patut. Nggih. Sira sane makin open dumon kentane sonya nggih. Lantaran Ibu indek kenten wau sampun pengangge arda suara sani makin sira presiden ngicenen Ibu contoh kruna sane kruna ma aksara Bali sane ma daging aksara arda suara. Coba icenin Ibu makin kruna. Contoh sesuratan kruna sane nganggen aksara arda suara sira presiden alit-alit lurus nggih. Contoh kruna artati minap artati. Nah, coba artati. Ya Tiang Bu. Coba Ibu. Contohnya satwa Bu. Satwa nika. Nggih, sampun napi nika Po. Nggih, sampun napi penulisan satwa nika.
tulisane nganggen aksara se dumun Bu. Wau aksara te megantung antuk suku kembung Bu. Nggih, gantungan se, gantungan te, megantung nganggen suku kembung. Wo-nya nih kentan. Nggih Bu. Coba semeton sane lianan. Patut napi iwang nika sesuratan ketet artati. Patut nih ke Bu. Patut napi iwang. Patut. Inggih patut. Nggih, artari patut napi iwang nika patut. Nggih, sampun patut nika. Indayang icanen malih Ibu Guru contoh sane lianan. Nggih, alit-alit ane sane lianan. Coba sira presiden niki. Ngicenen Ibu contoh sesuratan kruna sane medaging aksara arda swara. Nggih, coba Devi Sundari. Coba icanen Ibu contoh nggih, contoh kruna sane medaging aksara arda swara sapunapi susuratannya nih. Minap kruna tabia. Inggih kruna tabia susuratannya nih sapunapi? Ta. Ta. Wenten huruf B. Usan Nggih, be. gantungin sarang nanya. Nggih, huruf B kegantungin sareng nania. Nggih, patut nika nggih. Tabia. Yo nyane nika menggantung. Nggih. Kan sane presiden sapa? Nggih. Yen dados punika sesuratane dengan kamera nika Bu, bangtan mewah. Inggih. Inggih, seksama nika. Niki masukan nggih, niki sesuratannya nih contoh-contohnya nih niki nggih. Sesuratan kena tabia. Wow, Ibu sampun ngicenen contoh alit-alite niki sesuratan kena tabia. Nuwun Ibu Raraha. Sampun kecinga alit-alit? Sampun Bu. Ibu sampun share? Sampun kecinga? Ya, niki. Sampun Ulang malih nggih, manda saya ngeresep niki alit-alit nggih. Nah, sesuratan purna tabia ngangge napi niki alit-alit. Sampun kecawi sareng Devi ngangge napi wastane niki. Gantungan nania Bu. Nggih, patut. Nangge nania nika nggih iwang yening ke surat nggih ya utawi ha tabia utawi tabia. Kabihan ke iwange sani patut tabia genten manut cara ngwacen tabia boyo tabia sira malih presiden ngicenin ya sampun patut nika nggih coba mungkin sesuratan sani lianan sira presiden niki sesuratan kruna pengangge ada suara selain kruna tabia sukla sane Ibu sebutkan Riki nggih sira sami sane presiden nggih coba artat Ibu tiang Bu putra nggih Dayuwika sesuratan kruna putra nggih nika ngangge napi Dayu nganggen guung nika Bu nggih patut nggih nganggen guung. Nggih, Kadek Aryawan. Napi Kadek? Patre. Napi? Napi? Wastra kentan? Patre minaptan patre. Nggih, patre patut. Nah, nika nganggen gantungan patre nganggen gantungan re. Nggih, benten sane metaken alit-alit, benten sane ten ngresep niki. Ini sesuratan aksara ada suara. Sampun Bu, sampun. Benten sane metaken. Sampun? Sampun. Nggih, sampun nggih. Jadi sampun ngresep makin sira presiden nyutetang daging materi sani sampun kesobiahan Ibu nggih indayang sobiaha kenten sutetang
materi sane sampun kepelajaran alit-alit indek mangkin niki napi sampun resep napi durung niki. Sira presiden nggih. Tiang Bu. Indayang Dayu Wika. Nggih, tiang Bu. Pepelajaran mangkin punika ngenenen inde arde suara Bu. Inggih punika luwir aksara Bali sane medrebe wiguna kekalih pinake suara miwah pinake wianjana niku Bu. Wenten pat-pat punika wenten ye lewere. Indek pengangge arde suara nanye buung gantungan le lan gantungan re niku Bu. Inggih patut nika Icen tepuk tangan dumon sareng sawitrane nggih. Nggih nika sampun patut sampun presiden. Nyawe sane lianan sampun api. Nggih sane lianan sampun api sampun ngresep wenten sane jadi metaken indek aksara kenten ada suara Yening nenten ibu cutetang malih nggih indek pepelajaran mangkin sesuratan aksara ada suara nika meduwe wiguna kekalih pinaku yang jana miwah pinaku suara. Nah tur sesuratan nyane nika sekadi cara nyane muacen kenten nggih. Ke contohnya nih, wau sampun kurna tabio, kenten seseratannya ngangge gantungan yo, nan yo, nih. Nah mungkin untuk menguji kemampuan alit-alit iwau, ibu jadi ngicenin alit-alit soal. Sani wenten ring LKPD, sani soal nike sampun madage sesuratan kruna sani aksara Bali sani medage aksara arda suaranya kan LKPD niki jagi karyanin alit-alit ring di jero soang nika kekumpulan malih pitung rahina nggih. Jadi minggu depan minggu yang akan datang pertemuan selanjutnya niki silahkan dikumpul. Nah, niki silahkan dibaca dulu ada ringkasan materinya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya niki kepada anak-anak. Silahkan diisi nanti identitas lengkapnya ya, nama siswa, nomor absen. Nah, nanti baca petunjuknya dulu sebelum memulai mengerjakan. Ya, ada soal pengetahuannya niki nyurat kuna kenten taler niki tes keterampilannya alit-alite mangde nyurat wacana niki wacana latin niki kesurat nganggen aksara Bali kenten nggih. Wenten sane metaken indek tugas LKPD niki kerjakan nanti minggu depan dikumpul kerjakan di rumah nggih. Wenten sane metaken alit-alit sampun ngeresep niki sami sastiastu sampun ngeresep wenten sani metaken minat Dan Bu sampun. ya ada ketua kelas Sampun. nggih sampun nggih semua yang tukan sampun galah niki mungkin indayang berdoa dumun sebelum pelajaran Ibu tutup mangda napi sane kepelajaran makin mau pikulih nggih mangda alit-alite presida ngeresepan materi tur presida wagat nika nyurat aksara Bali nggih terus berdoa mulai nggih puput malih pitung rahina kecunduk malih sareng ibu guru indek pelajaran bahasa Bali nika ngininin indek kruna satma nggih alit-alit indayang alit-alit nika wacan-wacan materi di jero suang-suang nika buka-buka buku paket taler dados alit-alit ngererah kenten materi ring internet taler nggih indek kruna satma. Yes, semua antuk uratian alit-alit sampun nyanengin pepelajaran Ibu Guru makin Ibu tutup antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om masuk semua. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Angka ungguling lentara bahasa Bali nandingin ini mekarya dialog antun antara Bali.
semua niki untuk perhatian contoh sani makin hidayang sani ke judi swastiastu Bu Komang, yang mikrofonnya. nggih ampura. Nggih, asuk semua niki Bu Koma sira sani ke judi kenten nggih mengomentari tiang nika Ibu Hendrawati sareng Ibu Kurnia patut nggih durut Ibu Hendrawati. Nggih. Tiang nike Bu Bu Putu. Oh nggih. Nggih. Suksema sedurungne Om Swastiastu. Ini Swastiastu. nggih berfungsi sampun mau pelaksanaan itu yening napi wastane yen nilai tiang ke dari keseluruhan minekadi wonten pendahuluan sampun becik ngantos penutup nike tiang cingain kenten sampun becik nanging wonten niki napi wastane kirang nike akide kenten rikala napi wastane memberikan materi nike alonang malih kidek kenten kerana niki kan Ibu ngajahin ring SD Nggih, Bu. Tapi wastane alonang malih kidek kenten yening lianan tekening punika ampun mina kadi vokal kenten tapi wastane debuten Ibu kenten sampun kan alonang malih kidek indek wastane Ibu memberikan utawi nguningayang materi majang ring para sisya punika mandel presida sisya punika mirenang dumun kan urusan kenten wau Ibu malih jebos nakenang tapi sane sampun uninganyang Ibu majang ring para sisya yening dari tiang mina amunika mantan kirang langkung ini titiang lunas nggih tutup titiang untuk pramusanti santi. Nggih, semua Ibu Hendra untuk masukannya nggih. Terus Ibu Kurnia. Inggih suksema Bu Seri tiang nampeni akide iwau sampun ketelataran sareng Bu Hendra tiang akide manten Bu indek kenten tapi wastane indek pas ngentenang contoh-contoh nyanyi nike tuaji mane iwau sampun ngizinin manglet ketampilan Bu nike dadosne rek nike contoh-contoh nyanyi nenten ketampilan yeni sampun ketampilan karena pun jelas nike kenten Ibu terus penutup sampun tetang sampun iwau tertujuan juga sampun minabang titiang nenten jakeh titiang wawahen malih sampun becek niki Ibu nggih nike manten suksema Inggih suksema Ibu Kurnia wawahan nyanyi koreksi nyanyi nggih sani mangkin galah indi komentari tiang nanti ngicenin tiang masukan ring sawitran tiang matur semua niki sani mangkin terus ring guru pamong tiang Aji Weda Sanjayan. Nggih swastiastu. Nggih swastiastu Bu Seri. Masuk suara nggih. Nggih masuk nika swastiastu Bapak. Nggih. Nggih pembelajaran wau yang cingak secara keseluruhan sampun margi antar. Tidak ada kendala yang berarti dalam pembelajaran. Tinggal sebenarnya catatan tiang sampun sami dikemukakan oleh Sawitra Lianan wau. Pertama kirang tenang malih kidek. Mungkin ini dalam konteks peer teaching ada yang mengobservasi sehingga enten perasaan tidak tenang. Itu mudah-mudahan di dalam kelas ketenangan Ibu ngajar itu lebih bisa ditunjukkan
sehingga kedewasaan figur guru nike bisa lebih ditunjukkan. Dan ampun tenang, pasti raga ngerawas nike dab balon, lebih hangat jadinya kepada guru kita, kepada siswa nike tergesa-gesa. Ya, selebihnya saking penguasaan materi dan singa ampun pun becik tinggal nike manten sehingga nanti kesan di siswa kedewasaan guru nike akan terlihat. Ya, seorang siswa SD ini pasti dia figurnya memerlukan figur ibu dia di situ. Jadi ini mengajar nih keibuannya lebih ditingkatkan dengan ketenangan. Ya, ini mantan selebihnya pemanfaatan media dioptimalkan. Tadi wau pun yen Residayang langsung ngetik, contohkan ngetiknya. Nika becik ini dari laptop pun terinstall Bali Simbar nika. Tapi bawa sarang siswa nika langsung ketik di layar sehingga langsung terlihat gitu. Ya nika pemanfaatan media. Hal yang perlu diapresiasi juga yang cingak rikala Ibu Sri mengkonfirmasi wenten siswa sane iwang nyawab. Nika tidak langsung disalahkan tapi lempar dumun ke siswa lianan sehingga terjadi proses diskusi. Ya, ini pun becik, tinggal nanti seninya mengarahkan seperti ini. Sapun nanti biar yang memberikan masukan sebelumnya nih melihat dia kesalahannya sendiri, tidak kita yang menyalahkan. Ya, ini mantan sekian yang selebihnya ini menyesuaikan dengan RPP yang sudah disusun mantan. Ya, sukses semua kalah aturan yang udah ring datu aji durus apa. Ya, sukses semua. Mungkin Yes, semua juga semua Bu Sri Ratminiase sampun semua memargian teaching sampun becik Ibu secara keseluruhan sampun becik yang berikan catatan-catatan taler kan nggih Ibu sampun menampilkan punika contoh dan non contoh sani patut dan sani iwang nika luwih punika Bu becik pesan punika riantukan kendala siswa punika bingung ipun ritat kala nyurat punika tabihang apa tabia kan gitu dan nika ngawinan wenten nyane imba-imba contoh sani iwan non contoh tidak sampun luwih utama kami wenten kala catatan wajib ini penguasaan Ibu di sejeroning bahasa Bali. Boyo je wau yang bahasa Indonesia iwang nenten bahasa Indonesia itu ada. Ya teman-teman sami sisiane waket bahasa Bali. Nenten nanging nenten kata-kata guna sane iwan panggil wajib kalau Ibu mau membawa tahu punika. Tapi punika kuning Ibu habis iwang. Tapi akeh wonten Mas. Yang pura. Kali sane sak untuk yang iwan. Nggih, sane panggil yang iwan. Di sejeroning Ibu latarang wau. Wenten reke satwa niku ampun iwan niku Bu. Sane patut reke. Reke. Oh, reke. Nggih. Sampun kenten jajar jajar kemeri. Oh, jajar kemeri nggih. Tapi nikah Ibu wau dapat. Oh, jajar kemeri nikah. Atuh aji. Nggih, sanes pura. Nggih, napi nikah komeri ini Bu. Udah jajar kemeri. Bali ini, aksara Bali ini orang jajar kemeri. Kuning kemiri. Kemiri uning nikah. Tapi nikah bahasa uning. Bali. Tingkeh nikah tuh aja. Pas. Tingkeh goban tingkeh. Bulat, bulat, munter. Ya, itu cer-ceran, itu madan jajar kemiri,
Kemeri. Oh, inggih. Ibu tan komeri. Nggih. Nah nika sandang nika uratian. Mangdeten kiraga Iwan mepije sareng sisione lantas makejang salah meja. Senang pura niki semua niki Papunten PPT Ibu sampun becik pesan punika nggih cinga anitian PPT nyani media nyani sani kangen sampun becik gambar sampun becik-becik. Nanging kecak-keco gering awit punika Bu. Seri. Nggih. Malih mundur malih ke depan malih ke belakang dadosnya nggih. Dab-dabipun sampai ngawit ngantos puput punika. Nah, dia jeung full screen mungkin jeung satu tahapan tahapan kedua tahapan ketiga pinten mangga ipun seken nyojak ten mengganggu napi pekanten sisieune tatkala ipun manggihin PPT sani ketayang punika cak-cok tadi. Pinten nggih. Nah niki catatan wajib malisiki. Jadi tatkala Ibu blank nggih. Blank sampun kesalahan nggih. Komunikasi sebenarnya nih. Guru punika pesan punika di tatkala bingung Niki ngeranang nah nika ngeranang nenten ias nenten nyaman didengar nanging pembelajaran Ibu sekali titian sampun ini nika manten kira-kira sukses semua nggih sukses semua Pak Haji.